Reka usuze nizera kumeza neza cyane we wahisemo gukurikirana kandi TV nitwa Amani ya Reba Hasani. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ikipe y'u Rwanda Amavubi yatangiye imyitozo idafite abakinnyi b'ikipe ya APR-FC. Ikipe y'igihugu Amavubi y'abakina imbere yatangiye imyitozo yitegura Sudani y'Epfo mu ijonjora rya nyuma ryo gushaka tike ya shampiyona nyafrika ihuza abakina mu bihugu byabo cyane. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru nibwo abakinnyi 31 bahamagawe batangiye imyitozo batarimo abakinnyi ba APR-FC nyuma yaho ikipe yandikiye Ferwafa ivuga ko abakinnyi bayo bananiwe kubera imikino ikomeye kandi ikurikiranye baheruka gukina. Biteganywa ko abakinnyi bazitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu ku wa kabiri tariki ya 17 Ukuboza bamaze kuruhuka. Aba bakinnyi barimo Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Nigena Kerema, Nshimiyimana Yunusu, Rumoneka Bosco, Mugiraneza Frodowari, Dushimimana Olivier, Tuyisenge Arsene, Yves Ramadhani na Mugisha Gilbert. Biteganyijwe ko kandi Amavubi azahaguruka i Kigali ku wa kane ku itariki 19 Ukuboza mu gihe umukino ubanza uzabera muri Sudani y'Epfo yo kuwa 22 Ukuboza 2024 mu gihe uzabera kuri Stade Amahoro uzaba ari uwo kwishyura uzaba ku itariki 28 Ukuboza 2024. Imikino ya CHAN 2024 izatangira tariki ya mbere ni ya 28 Gashyantare 2025 mu gihugu cya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Nubwo iyi Kenya bitaremezwa neza ahubwo bivugwa ko u Rwanda ari rwo rushobora kuzisanga rwakiriye iyi mikino. Andi makuru rero akomeje kuvugwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nuko umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Yves Rwasamanzi atitabiriye umwiherero wo gutegura imikino ya CHAN 2024 ruzahuriramo na Sudani y'Epfo. Ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2024 nibwo Amavubi yatangiye imyitozo yo kwitegura imikino mu ijonjora rya kabiri yo gushaka itike kujya muri CHAN izabera muri Kenya, Tanzania na Uganda. Abandi bakigera mu mwiherero bahise babona ubutumwa rwa Samanzi asaba uruhushya rw'iminsi 8 agaragaza ko hari ibyo agiye kubanza kwitaho mu muryango we. Nubwo bimeze bityo ariko hari amakuru avuga ko uyu mutoza yatunguwe no gusanga ari we mutoza wa kabiri inyuma ya mugenzi we Jimmy Mulisa usanzwe ari umutoza wa gatatu mu Mavubi. Aba bombi nibo basigaranye ikipe mu gihe umutoza mukuru Trosten Spitro nawe yerekezaga iwabo mu Budage mu biruhuko by'iminsi mikuru. So ubwa mbere Yves Rwasamanzi yaba yanze kungiriza Mulisa kuko byigeze no kubaho muri 2017 ubwo bombi bahuriraga mu ikipe ya APR-FC. Umukino ubanza uzabera i Juba tariki ya 22 Ukuboza mu gihe uwo kwishyura uzabera i Kigali tariki ya 28 Ukuboza. Haruna Niyonzima rero yasubiye mu ikipe ya AS Kigali ku nshuro ya gatatu. Haruna Niyonzima uheruka gutandukana na Rayon Sport yasinye amasezerano y'amezi 3 muri AS Kigali asubiyemo ku nshuro ya gatatu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka w'imikino Haruna yerekeje muri Gikundiro avuye muri Taiwan yo muri Libya. Nabwo yatinze muri Murera kuko nyuma y'iminsi 52 gusa yahise atandukana nayo avuga ko itubahirije amasezerano bari bagiranye. Mu gihe imikino ibanza iri kugana ku musozo AS Kigali yatangiye gutegura iyo kwishyura bityo yibikaho Haruna Niyonzima ugiye kwikina ku nshuro ya gatatu nyuma ya 2019 2020 ndetse na 2022 kugeza ku munsi wa 13 wa shampiyona. AS Kigali iri ku mwanya wa 4 n'amanota 23. Ilizi waliza iyi ni Kan TV. Niba utarakora subscribe kandi ukabukunda amakuru y'imikino mura subscribe ufungura inzogera amakuru yose y'imikino kandi yizewe azajya kugeraho buri kanya. Nitwa